Karibu sana guku ni gwa Gikeno TV ndimumenyithie maria maratirendi na njira nene nenda-ini cia ukinyaniria. Thutha wa ndeto kumbũka ati Reverend Ben Kiengei ari na mubango wa gukorwo magicokanwo na mutumia wake wa mbere Keziah wa Kariuki thutha wake gukorwo agiposti mbica cia birthday ya mwana wao Oprah kuria monekire makenereire makirumania keki. Andu magikorwo makiambiriria muhuhu wa gutambia ati aya eri ni macokanitwo amu ni makenereire birthday ya mwana wao, kuria Pastor Ben ahoreririe bareno na gukorwo akira mafans matigio rimo hatire kindu ta kiu. Riu Keziah wa Kariuki ni acoketie ndeto ici nenda-ini cia ukinyaniria thutha wake gukorwo agiposti mbica o icio na gucoka kuandika ati niligoja bloggers wamalize ndio wasifunike yangu. It has been a beautiful week for my daughter. I wish to appreciate Muthee Kiengei wa Watoria for being a great daddy to us. You are a gentleman. Hahogwa akorirwo akiandika being a great daddy to us niho haratuma andu makorwo makiona ati aya eri ni makoretwo mari hamwe na Keziah wa Kariuki onake akoretwo akirorwo ni Reverend Ben. Ni gukorwo ati ni agathiriirie Muthee Kiengei ni wendo uria akoretwo akionia mwana wao na kumucokeria ngatho ni gukorwo mwega kuri na mwana wao Oprah. Ona posti-ini oro iyo Muthee Kiengei nake ndanatigwo na thutha haria akorirwo agi-comment na gukorwo akiandika ati na turahurukite ni woiga umagie ringi, agacoka agekira ka emoji karia gatumite mafans meciririe ati andu aya makiri hamwe. Icio nicio ndeto kana mihuhu iria iratambio na njira nene nenda-ini cia ukinyaniria. Woni waku ni uriku? Njariria hau ha comment section no subscribe ukandukirira subscribe ni iria kwanjitagwo Triple M Favored. Tushimani in my next video. Bye bye.